di ayamadlaw kalkan na atignay apay di na peringyen tapnun mapanekneka no ipudnok ita kinalimed nga ayat ko nga taong sien asyak ti agrayo bay anak man ala ruk atak tuy balud arit na yakun may limet when ay ayaten ka. Di ayamadlaw karkan na atignay apay di nakpengen tapnun mapanekneka no ipudnok ita kinalimed nga ayat ko di nak nga taong siya